Sanibonani, igama lami uLungile Khambule. Ngiyajabula ukuba nani namhlanje. Namhlanje ngizonitshengisa ukuthi uwabhala kanjani amanamba ngokulandelelana kwawo. Phela sizoqala ngale ncane sigcine ngale enkulu. Sizoqala ngokubhala phansi lezi nombolo ekumele ukuthi sizilandelisane ngokukhulu kwazo. Sizoqala 35.7% ngize ngamaphesenti angu-108.1, ngilandele futhi ngedecimal engu-0.5, ngize futhi ngengxenyana ethi engu-13 phezu kwa-93, ngigqine ngenamba ethi 1, phinde futhi ithi 7 phezu kwa-68. Uyabona ukuthi lezi nombolo zibhalwe ngezindlela ezahlukahlukane, kuhlangahlangene nje, sinama-decimal, singamaphesenti, sinama-fraction. Kahle kahle indlela elula ukuthi esingakwazi ukuzibhala ngokulandelelana kwazo kumele ukuthi siziphendule zifane zonke. So indlela elula for mina ukuziphendula zibe ama-decimal zonke. Wena ungabona kulula ukusebenzisa ama-fraction lula. Ngizocala-ke ngiyenze ngiziphendule ngama-decimal. Ngizocala-ke ngo-35.7%. Ngiphendula kanjani iphesenti ukuthi ibe yi-decimal? Indlela elula yokubhala iphesenti yethu kumele siyiphendule kuqala. Soqala siyiphendule siyenze i-fraction ukuthi 35.7 yafana nokuthi 35.7 phezu kwa-100. Mase njena-ke so ungakwazi phela ukuyiphendula futhi lenze i-decimal kanjani? U-35.7 phezu kwa-100 usinikeza ngakhi? Masubhala usinikeza 0.357. Kungaba nzima ukuthi ukhumbule le ndlela yokubhala iphesenti uyibhale ukuthi ibe yi-decimal. Indlela ekulula nje ukuyikhumbula ukuthi ususe iphawu lamaphesenti kucala bese ususa i-decimal lakho uyise kwesokunxele kabili. Uyabona ukuthi izosinikeza ngakhi? 0.357. Esinye isibonelo ngizosibhala manje phansi, kufana nokuthi i-5% uyakwazi uyibhale kanje, ususa iphawu lakho bese-ke ususa i-decimal yakho uyise ngokwesokunxele kabili. Kuzokunikeza ngakhi-ke bosoyenze njalo? Uyabona sinikeza u-0.5. Sikhumbule futhi ukuthi u-5 phezu kwa-100 yafana nokuthi 0.5. Hhayi-ke asisuke kule sibonelo sibuyele emuva embuzweni wethu. Ngiyathemba ukuthi le sibonelo azange sidide kakhulu. Sesobuyela-ke thi ngicishe lana ngiyenze ispace. Nanso-ke i-decimal yethu 0.357, amaphesenti angu-35.7 asinikeza i-decimal ethini? 0.357. Bheka-ke kulula kanjani ukuphendula u-108.1%. Uvele ususa i-decimal lakho uyise ngokwesokunxele kabili, izosinikeza ngakhi? 1.08.1. Nayo-ke i-decimal yethu kanjalo nje. Le elandelayo ilula kakhulu ngoba vele seyiphenduliwe seyingama-decimal. Uyayibona-ke 0.5. Le elandelayo-ke hhayi yiyo engathi izosidida kancane ngoba iyingxenyana. Uma siyibhekisisa kahle siyabona ukuthi le ngxenyane isho ukuthi u-13 uhlukaniswe ka-93. Ingakho-ke sizohlukanisa u-13 ka-93. Kumele sizibuze-ke ukuthi u-93 uyangena ku-13? Angeke angene. Ingakho-ke sizobhala ini? U-0. Ungakhohlwa-ke ukubeka ini? Ama-decimal wethu ngoba manje sesiyiphendula ingxenyane siyibeka ibe ama-decimal. U-93 ungena kangakhi? U-130 kayi-1. U-93 umphindaphinda kayi-1 usinikeza ngakhi? 93. Masusu u-93 ku-130 kuzosinikeza ngakhi? 37.
sombhala-ke phansi u-37 wethu, sizibuze futhi ukuthi siyehlisa i-0 yethu kuqala, sizibuze futhi ukuthi u-93 ungena ngakhi ku-370 ungena kayi-3, ingakho-ke sizobhala u-3 wethu phezulu. Sizibuze futhi ukuthi mawuphindaphinda u-93 kayi-3 izosinikeza ngakhi 279. Okulandelayo ukususa-ke u-279 wethu simsuse ku-370, asibhaleke ukuthi lokhu uzosinikeza ngakhi, usinikeza ngakhi mase sisuse phela u-279 ku-370 usinikeza 81. u-81 wethu-ke sibeke u-0 wethu, sizibuze futhi ukuthi u-93 ungena ngakhi ku-810, asicabange ungena kayi-8. Njengoba ubona singachubeka siye phambili sifune inombolo ezolandela, kodwa into ebalulekile ukuthi sesiyazi ukuthi idecimal yethu ingakanani, ingakho-ke sesizoma la siyibhale as i-0.138. Eyokugcina inamba ekumele ukuthi siyiphendule ibe idecimal, ungasho ukuthi ngizoyicala kanjani ngoba ihlangahlangene ingu-1 ihlangahlangene no-7 phezu kwa-68, uzoyicala kanjani? Into elula okumele ukuthi ikhumbule masiphendula le ngxenyana esiyenza i-decimal ukuthi u-1 uhlangahlangane no-7 phezu kwa-68 futhi u-7 phezu kwa-68 mncane no-1. Ingakho-ke nathi sizoyihlanganisa u-1 simhlanganise no-7 phezu kwa-68. Hhayi, ithi ngichelise lezi bese ngizibhalile khona ngizoyenza i-space kahle. Ithi ngicale ngokususa-ke nje. Hhayi-ke asichubeke-ke sengine-space sokubhala. Ithi ngibhale ukuthi sisebenza ngani, so sobhala ukuthi u-1 ngihlanganise no-7 phezu kwa-68. Kuze sizihlanganise zibe ingxenyane eyi-1 kumele ukuthi siphindaphinde u-68 kayi-1 bese-ke uhlanganisa kayi-7 ngo-7. Yingani senze njena? Ungazibuza. Phela u-1 umhlanganisa no-7 phezu kwa-68 kuyafana nokuthi u-1 uyafana nokuthi ubhalani 68 phezu kwa-68. u-68 phezu kwa-68 aka-change. Bosomhlanganisa-ke no-7 phezu kwa-68, uyabona ukuthi iyafana into le bengisho ekucaleni ngoba uzothi 68 plus 7 izosinikeza ngakhi 75 phezu kwa-68. Iyo-ke into esifuna ukuyenza. Manje-ke sesingakwazi ukuyiphendula le ngxenyana siyenze i-decimal njengaku-13 phezu kwa-93. Sokuqala-ke senze kanjani sithini? u-75 u-68 ungena kangakhi ku-75? ungena kangakhi? Kayi-1. u-1 ngokuphindaphinda kayi-68 ukuneza ngakhi? 68. Masusu 68 ku-75 sisala ngangakhi? Bhala phela, sibhala 7, sehlisa u-0 wethu. Bese siyazibuza-ke futhi ukuthi 68 ungena kangakhi ku-70? Ungena kayi-1. 1 ngokuphindaphinda kayi-68 ungena kangakhi? Kayi-68 sisuse u-70 u-68 isala ngangakhi? Nga-2, sehlisa u-0. 68 wangena ku-20 kayi-0. Uyabona-ke singachubeka sichubeke sihlukanise ukuze sizithole amanamba amaningi, mara into ebalulekile ukuthi sesiyabona ukuthi hhayi i-decimal yethu ingaka, ingapho sizomalana siyibhale njengo-1.10. Eke sesizitholile, sesiwaphendulile wonke la manamba, siwaphendule aba ama-decimal. Uyabona-ke u-35.7% siyazi u-0.357, u-108.1%
sesimphendulile ubani 1.081. u-0.5 yafana nokuthi uthi 0.5. 13 phezu kwa-93 decimal ethu 0.138. u-1 uhlanganiswe no-7 over 38 yafana nokuthi uthini 1.10. manje-ke sekushoda ukuthi sizilandelisane ngokukhulu bazo. Kufanele sizibuze ukuthi yiphi inamba enkulu, yiphi inamba encane kunazo zonke. Masibheka-ke siyabona ukuthi hayi u-0.138 mncane kunazo zonke, iyo zoba yokucala. Eyesibili u-0.357 silandele nobani u-0.5 kuze ini 1.081 eyokugcina-ke ubani 1.10. Ngiyathemba ngikwazile ukuphendula kahle lo mbuzo, futhi ngiyathemba ukuthi nizokwazi ukuyiphendula banihlangana nombuzo onjena. Kwamanje yiso kuphela isikhathi enginaso ukuthi ngiyenze isibonelo esisona, kodwa kulama video alandelayo ngizobe ngenza ezinye iy'bonelo ukuze nizojwayela ukuphendula lo mbuzo. Kwamanje-ke ngingabuyela ey'ncwadini zenu niphendule umbuzo osona, okanye nizomela ukuthi ngicede ukuyenza lamanye amavidiyo alandelayo. Ngiyabonga ukuba nani, nisale kahle.